yenza kahle. Hayi siqhubeke sitrade ngoba kwakuthiwe le mali njengoba inyuke kanjena nje bazothatha iprofit yabo bona thina siphinde siqhubeke nemali le ebekade sinayo including iprofit okuyiyona esiyenze kule mali ade sithopaphelwe yona. Okay, what I know ukuthi kwenzeke la le mali le abathi ba-edelwe yona laba all along bebe-trader kwi-visual platform, not a real platform yokutrade. That was a visual platform la bekwazi khona ukumanipulate imali uthola ukuthi usuzovuka uno-800,000 but the real money esuke ikhona lapha ile mali wena enjengo-24,000 kalo mama wawusuke ufakile ayikho enye imali ekhona. Lo 800,000 kwakukuthi wena ukuluke more ukuthi ufake more money so that bezoqhubeka bakuscam. So yonke lento abathi bayayitrade bebe-trade umoya nje.